amount hariba moisi phadana pundana da to akoi masi phasana deal tawgi masi report se leite alagi adugi mathakta Amnesty International ga leiba malian gi leiba organization adagi human rights organization akoi to state legislation ga sai allo pun akoi prevent activities prevention 1967 se masi bongda terrorist act ni hai ne masi makhada akoi si Manipur jam thokre dana maram chadana ga mi ga je right to freedom of speech natra kano sai gi movement kano me am se loimba ta deprive tor kan da maram chadana heta pha ba khotpa tawbagi constitution ki right me am je masina ngasai matli ga thopui wa thok si leiri ne ba ko adana sigi mayam sigi nga India except hari bi exit tor ga India na anti social elements se masi phasana combat to bangam driba masi deal to bangam dri masi yengura ga di India is still confused what anti social elements ha ba do adu da laibra sine ba akoi Manipur da thoi sida akoi panelist ahungi mot chap manai miyam gi chap manai rangani maram di kanano anti-social laje hai akoi mi mangda kan bakha ka ge terrorize tawdana akoi si instable we heliba unstable unrest we heliba yamna akoi deterring condition yam miserable situation na miyam je hingal liba mayam sing asida ngasai gi culprit we liba kango jing du di free hen thadu oga ngasi leiri bane ba kan sing sida aduna sigi mayam si yenga kanda akoina haiduni yamras thambigre government na failure badi and then administration failure badi and bureaucracy fails and the public miyam akoi se akoi khangba akoina akoi oiba kano se akoi samjaba tai haiba se masine ba aina hojik la is a consciousness but the Manipur gi akoi gi historical importance akoi gi value akoi gi ariba itihas hard mayam sing asigi value adi coexistence ko all say nearly 36-7 communities ko laiminari ba mayam sing asigi oiba historical values mayam sigi kanu se masi puthara kanda akoi masin se understanding amari tokje wa terrorism hai bisi leitam te maliam da akoi su aina patang je sorbala haining is government si sum taishan ba adagi government na soire di khangi ni mu soirim ni soire khanga ga su akoi isa su akoi establish civilization amada lakpa South Asia gi represent tawba akoi gi ningthau hundra tok palakpa and then akoi da treaty ma ngasai gi kana Jiri treaty la 1930 ki lairim ni 1762 ki Anglo Manipur Defense Treaty lairiba kholiba mayam akoi gi 34 ki kabo bili haibadi akoi ji international community and the international boundary amagi kaino amada laaga akoi se laiba po ne ba ko adana si mayam si yengjara kanda akoi isa ju amtang review khari tawji sini da aina min tawningi da mamdi mina soire hairaga akuina som karigumba akoi marakte ju lan ba yawre anti social really akoi group ki marakta natraga akoi isa natraga individual level da group ki level da akoi malium gi wari base even kana Vienna convention ki je and Geneva convention ki da lai ba terrorism define tawri ba sigi mayam terrorism ki kana definition je international law and national law akoi lai re ba ko ICCP agar international convention on civil and political rights ko akoi lai dina sa sida ju am define tawri ne ba women child gi mayam je genocide act 1948 akoi mayam lai mayam je define taw lai si harap yenga kanda then adu mayam du loima yengudre khallaga su miyoi ba ikoi gi isa da yaujari ba adum khangidna miyoi ba masada afaba phatta ji yenga kanda aina tawri ba se katang phabra phatabra khunai da kaibra kaidabra natra aina ngasi kairaga di ai katang kana mahubudna tana khunai ji gi future se mangduni ko rita akoi maseng gi marakta masi phatabani ko khanba haiba self introspection lai ba tare sigi message ju ai marakhida amuk aina pihau ningbagi wani akoi isa je self introspection angtang tawba akoi gi marakta gi ai isa da gi haurakanda ai gi group natraga kana akoi group mayam singsina malian da laiba human rights ki standard ko even 1940 ke universal declaration of human rights 1948 and also ki December 10 yaman haibiriba human rights day je hariba article kuntra yauba human rights international human rights day je masida define tawrabane ba human rights what
is human right, what are the rights of the human being as adu mayam tu khangminara kanda akhoi se angtang akhoi gi marakta gi su tasengna genocidal activities yaubra natraga riot ki kanu intention kanu to yaubra natraga mapan gi globalization and communication na mapan gi ithin changa kanda akhoi se ai gi state terrorize to gi motive to yaubra gan haibana singba mayam singa si yengchela kanda at our best capacities ko thokti thoi tho ani manipur kari no da ngasai anti social element thokna bagi maram sing causes mayam sing to ayam manipur loi fulfilling tawre political instability akoi sim laitre economic deprivation adum laire adagi ngasai gi drug abuse ko ngasai gi nisasi na rudim sa crime tawidana adagi adu trade ki kari acho akhoi da waron drug nei na lairimni samaina magi causes si tawramni thori thone but government na magi lana lamjing budu akhoi loimak lale na haijina akhoi outright lale haijine ba in the meantime akhoi side gi ju maramdi government sum lala akhoi mutkadra haiba ko selam layeba akhoi mutkadra government lale haraga akhoi government against ju akhoi ngang batabani akhoi na phajana institutional element define tawdi institutional element sahi ani makhai ahum dagi ma chang hinga lairiba sing makoi deal tawdi madudi kem haide akhoi hari ju kanada haina ju khangde karigum thoi me am sing sisu terrorism gi ek oraga di madu kutak ta madu warning pibagi mathok ta di terrorism maliam da terrorism hai ji kanam ta yadi any ko aduna tige oza hujik lairiba akhoi gi manipur gi lairiba socially politically haidari economically lairiba prevailing situation of akhoi gi scenario society sima siga adu thogla iba akhoi gi anti social activities mayam ama adu government na thamai ba warning hai tare masi oza gi meeting ni kamai thambini thank you adu notice window gi viewers sing ngasi gi topic si maruni anti social element sing sida government na piba warning gi matang ni hoji koi nei nari basi ko tasengna anti social element saibasi koina sum magi masaksi kari no hai kanda koi anti social behavior individual gi level lagi atra group ki level lagi masi sangjal aba ko adagi mai criminal activity sangjal aba adagi social da disruptive activities kumba sangjal aba ko aduga sigumba mayam sida koi gi hooliganism riot kumba violence genocide kumba sigumba ji sangjal aba sigi port sini masi sangjal e sini aduga tasengna malem sum yanaba kanoni mamang ju phajaba relevant kenan okoi yam thambigre ko tasengna akoi gi kanu se hariba anti social kanu se tholok matam da maleng gi yanaba point khara lei surbala masi ai sum harap khanbada ayam masi manipur da loi sachuna ba haiba tare kanu se akadobugi akoi sidedi anti social element se henkal ino haina anti social element se tholokna bagi maram se akoi na se number 1 political instability je thamme laingak lon gi ba kanu se tangdu leita da ba laingak lon gi masak se akoi na masi miyeng ani de yeng ba yai hauju si chu akoi gi kanu ni democracy chapa laibak sida ikoi je dum kanoni PR leiraga magi political instability de khum lai ni dana this is one of the causes te ya worry ni then in another kanota perspective me am the yeng kan since 1950s dagi since red guard lak padagi whether Manipur was annexed or merged ki controversial contentiously merged over matung in all aspects ta ikoi se yam deprived situation na mata lak pa duga apsfa lak salak pa pota lak salak pa dagi allo put prevention activities terrorist activities ek lakh salak pasimo mayam tawar kan de ta minai gi no lakh salak pa mayam je sidida amuk ekoi gi political 1947 gi Manipur state constitution 1947 ji adum chathari da masi ka laksa baga du marak ta ani gi contradiction thokpi laiba political international conflict situation amgi mami ju tar ga lakpa then within the constitution of India da hoji pogda hoji akoi political instability ji tar lai re adu number 1 causes akoi sidida chum lai re aduna anti social element tholok na bagi maram number 1 jim akoi sidida phajana chum lai re second da piri ba maya kano pinari ba socio economic deprivation lai bane magi social amdi economic ki ba senthung gi ba kano stability magi sustainability dagi mai kano se laitraga di kano sufficient magi economic kano se capacity se laitraga di masana tonga tonga no conflict
tholakpa as well as kan anti social we kan activities mayam torna bagi masaksi oye ba ko ngasai gi tangai phadaba koi essential mayam sing se walak ko matamda madu any upayam thiraga phangna bo honarakpa matamda madu da anti social we pose torpa yaure si jo ko sida ayamba साइगी लारिक हाइतबा लारिक कनो हाइतबगी गुमतब लारिक हाइदगा सो थोक फंगदबा स्किल कन अनएम्प्लॉय मयाम लक्षलकपा अदगी ड्रग की करीगी मयाम लक्षलक मगी सी मयाम जी की डिप्राइवेशन जे कोई सिदे थोगा हुजिगी ड्रग ट्रेड तौदना अचौबा कनो मा नुटीगी फादना कनो कोई तौरिदना सी मयाम जे अदुना सिगी नंबर कनो सी कोई सिदे चुम्मगा लैबा हाइबा तारे अहम सूबद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पीबा मसीमक्ति अखोई सिदीदा अरोन बकर मपान योब करी खरा वाखलो लेरगस याम कन्न ममीदी ताफाते को अदुग इडियोलॉजिकल कनो इडियोलॉजिकल मोटिवेशन जिमा याम पीए वाखलोन सिदा लेफ्ट विंग हाइबा तारे स्ट्रीम जिगी वांगोदा लेबा ग्रुप सिंगसिना मोटिवेट तौबगी कनो से अखोई सिदी याम लेबा सेक्शन सिंगसिदा अखोई दा ngसाई हिंदुइज्म जे कोने लौग्रा मतुंग दा क्रिश्चियनिज्म लाकपा देन इस्लामिक कनो की तोवान ममा तोान खरजू इलेमेंसी याम कन्नदी मथी फोंगदेन लौइको स्टेट स्पॉन्सर टेरोरिज्म पीरी स्टेट स्पॉन्सर स्टेट टेरोरिज्म का हाइबदनी कसुबला सिगी मियेंगदजु आइदी स्टेट टेरोरिज्म जे अदुम लैरेन लौवेब मरमदी तोान कन ह्यूमन राइट्स की इवन कोहोन 1997 द राइट टू लाइफ का फोंगना सेरियस हाटखिबा मिचम मयाम कन्फ्लिक्शन दा अदगी एक्स्ट्राजडिशन किलिंग की रिपोर्ट मयाम लैब को मयाम येंग सी अदुम प्रूफ लैरे स्टेट टेरोरिज्म चथर लेरे सिगुम्बा मयाम से कनो लैबसिना एंटी सोशल एलिमेंट थोलनबगी मजाकसी अखोई सिदा याम मपुंग फाना अदुम अखोई वेरग लैरे को अदगी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हाइबा अखोई लाइरबगी लेखादे हिंगबा अदुग अमग थाक मानदबा इसे मसी अचौबा कनोमनेबा मरमदी मसी मसाना थोकदबो पोनी सेम लाइकाय अमद नत्रगा लंदो अमद लैयो मतमदा मीजिंगजी थाक नत्रगा माई कनो मयाम जी याम मानद्रबा अदुगा खरा अमन याम वांग हुजि तौरिदना कोइ सिदेदा यामना कनो मरम चादना पैसा पाइबा अदुगा मदगी अमुकसु पाइग्रा मतुंगदा सुनदना को नट अमुक सागमदब लमदमनी को अदुबु गाड़ी अतांग कोइ तुइ मिदना कोइजी इवन यतुम मोकन तो मना हुन नमदरी हाइनेबा असेंगोदि याम इकाइ हम थोकनेबा कोइजी मरमदि अखोइना इसागी पोथोक कनो से अमत अखोइ 1939 दा नपिलान दिसम 12 को लाइको असी सिंग थादो पोइनेबा खोइदगी अहेन पो थादो की लानेबा हौजिना मिङोंदि मिपान तांगबगी ओइबा पुसलक्त्रगदि अयन सिंग येन दबे खनरिनरा अदना सिगुम मयाम की पो कनो से येंगा कान सिगी पोसिम जु लुइ चुम्बा ना हारिबा पुनमक्से कनाना थोलिनो हाइ मतमदा मागी गुड गवर्नेंस हाइबा ngasai गवर्नेंस लेइतबा दैनेबा अमरा मदुना हारिबा हुजिकी गवर्नमेंट से she has to take the responsibility of all these things. Warning katang pibana yaroi aduga amachu khangadabani terrorism haibajiga ngasai movement the right to self determination gi movement gi ihojo ko 1950 gi red ga tai laaga 60 gi matamda laaga 77 gi Amsterdam ga laaga matagi makha sathadana ga leiba idu am phajo moi kanu city UN gi malian gi international law gi context leiba by political movement neba si terrorism ni haiba yaroi ba and then terrorism पोसिला आकांत ngasai maram chadra mihal ni pun tawriba adagi hadaki pot mayam si yeng tasingna anti social elements sing last 2.5 kanoki years me 2023 dinga siboguda mamang yamanu su panbigi bedo highway thingjali ji kanano se moine real truly anti social ji adagi hawjiksi ngasai genocide tawriba jiri daga hatliba adagi angang macha mo kari go mi malem gi lo na kaina nga thami bedo hatu ibga je si kanano anti kana social element ji kanano si mayam sing sidi dil sutom togdana mugi mi mala dum tawra lei helakanda kana piri warning no senior in the hanging is to whom the warning is given to go my magi mamang the tower iba akhui miyam na si IDP mayam na law mayum chamang khangdana gatta sentiment no ina laiba sikum ta ngarang the gari thomdat pi ngang IDP ngang si ri ga do sigi mayam sing si yenga kanda ngasai gi
अखोइना मागी वार्निंग जे कनादा पीरिनो पिहम तो पुदा पीदना कनादा पीरिनो दु खंगदबमा अखोइदा फावी अदुगा तसेंगना मसिदा हाफ हार्टेड ओइना गवर्नमेंट सिना मसि कनो निसुम ngangbadani thabak oina tawdi haibaduma ai phongna adum hainingni maramdi last 2.5 years ta aikoi gi mangda manipur gi apunba saktam adagi mata separatism to khaita baki wakhalon adagi ta minungsi khangdana angang natra nupi khangdana hat bagi mi hat thina hat bagi khohat lahat matik mioi bagi haksi pura khongauna bagi aduguma tawri mi mayam do madu mamangda अखोगी वर्ल्ड मरी सुब पोजिशन द लाबा स्ट्रेंथ लेबा आर्मी की कैपेसिटी लेरबा हमसिना मसाइगी थादुम लाखसे मसिदा अखोइना अदुम एंटी सोशल एलिमेंट मखोइदा पीदु पीदे अदुगा मदु येंगा लै अदुना हौजिसु मसि थबक ओइना पांथोकम थोई अदुगा हारिबे एंटी सोशल एलिमेंट दि अखोइ मांगदा मयाम म थोगा हौजिक थो लाइमनि अखोइ नेशनल हाईवे दा चलगा मोरे चके स्टेट मनुंग चलगा लाइमिनजी हिमिनजी अखोइ युमदा हंजनजगे हारिबे थिंगनि ब कांगु दु नत्रबे एंटी सोशल नाइजे मोइदु नत्रबे थे मोइदु नत्र वार्निंग पियम थोइजे सो से अहामदा इ थम ओके सर थैंक यू सो मच ओजाना याम फजना मरिक तुम थंबिरे एंटी सोशल एलिमेंट हाइसे कनानु हाबगी बिग क्वेश्चन अम लाए who are the real anti social element irang se hawrako matam dagi aduga anti social of activities mayam the numbers of anti social activities mayam akoi tam thi ba mayam akoi gi mitmang da uraga leire ojana sumarik chum panbi kre hujik suni akoi gi hujik athinga mayam am thami ba chathok chasen yadri ba lanthok lansen yadri ba aduga akoi gi anti social ba thok mayam chatharaga leire ba singri kari pai khat lege kaidawri gi habo hang gi su la eduna kana dano anti social or post se kana no piribo warning se kana dano haibagi marik chumba answer du madi koi puthok ta bayar hai tare ai hujiki se pabung na su phajan thambi gire asu maina leveling to bagi meeting am ga hai tare sumai la ka di bias oi ba hai tare akoi gi to be honest adu eraga di social harmony dan effect la psd obviously dum la kani hebe form judum leide duna swai jo za pabung gi mod oina pabung sumaina akoi gi anti social element ka haina sumaina amada over emphasize to be pot am la ko adu taraga di certain group amada kamaina sina kai haine kanda stigmatize tawrak pa yai haibado akoi authority am de tholak pa statement amna sumbagi meeting am khak akoi de feel to hon batar di kamai tham biring sobala stigmatization logic ama haigi baduni akoi gi hojik leiriba akoi na sum akoi gi khangba lebenda bharat ki oina leiriba कोई एंटी सोशल एलिमेंट सिंह के डील तौबगी तुम एक खर लेसी नंबर 1 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ इंडिया 1960 का 7 को अमेंडेड इन कोई 2019 दे अमेंड तौगिबे लेरे देन NSA का ने याम हाईवे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लेरे 1980 की को अदगी आर्म फोर्सेस प्रेजेंट पावर एक्ट सीजो अदुमदगी मनुंग चलगा अखोनी कैटेगरी दे यावर लेनी 1958 की को ले प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज पासा को 1971 जी से मोइसे अदुम यावरनी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा 1971 लेरे इवन मरकता गुंडा एक का जुदुम थोलगा लेबि यावरी ले प्रिवेंशन ऑफ damage to public properties act 1984 ga laiba mayam sing se si chijinaraga am india gi laiba sensitive state sing si da deal to da ma si apply to we moi mayam se adubu so far ina akun harap yengjin na matam da hariba anti social element sing kaino mayam sing asi masi deal to riba ek sing asi gi magi chicken jeng kan da only thoyu thodo gi 2.2% katang dandi pi ba masi bogda ya pick pa amount da hariba moiji phadana pundana da to kala akoi masi gi phasna deal to bogi masi report se leite ba alagi adugi mathakta amnesty international ga leiba malian gi leiba organization adagi human rights organization akoi gi autonomy state leijin ga sai gi allopun akoi gi prevent activities prevention 19 kana je 67 je masi bomda ma terrorist act ni hai ne masi gi makhada akoi si manipur jam thokre dana maram chadana ga mi ga je right to freedom of speech natra kano sai gi movement kano me am se loimba ta deprive to kan da maram chadana heta pha ba khotpa tawbagi
constitution की right में आमजे मसीना मसाई मतली का थोपी वाथों की लड़ी ने बको अदना सिगी मयाम जी की अंग इंडिया इच्छेप तो हारी भी एक चीज तो इंडिया ना एंटी सोशल एलिमेंट से मसी फसना कॉम्बेट तो बंगम द्रीबा मसी दिल तो बंगम द्री मसी ये मुरगा दी इंडिया इज स्टिल कंफ्यूज व्हाट एंटी सोशल एलिमेंट्स है बतो अदु तो लाइब्रा सीनेबा कोई मणिपुर बोदा थोई सिदा कोई पैनलिस्ट अहुंगी मोट चप माने मियाम की सब माने रंगनी बरम कनानो एंटी सोशल है हाई अखोई मिमांग द मकन मखा कया गे टेरराइज तौदना अखोई सिदा अदुमते इनस्टेबल वेहलिबा अनस्टेबल अनरेस्ट वेहलिबा यामना अखोई डिटोरिंग कंडीशन याम मिजरेबल सिचुएशन अमा मियाम जे हिंगलिबा मयाम सिंग सिदा ngसाई कल्प्रिट ओइरिबा कांगो जिंगदुदि फ्री हेन थादोगा ngasi लेरिबनेबा कनो सिंगसिदा अदुना सिगी मयाम सि येंगा कांदा अखोइना हाइदुनी यामनसु थांबिग्रे गवर्नमेंट ना फेल ओरबदी and then administration fail ओरबदी and bureaucracy fails already public मियाम अखोइसे अखोइ अखोर खंगबा अखोइना अखोइ ओइबा कनो से अखोइ समझबा ताई हाइबसे मसिनेबा आइना हुजिक लाइजे कॉन्शियसनेस मरदि मणिपुर की अखोइगी लाइबा हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस अखोइगी वैल्यू अखोइगी अरिबा इतिहास हाइबा मयाम सिंग असिगी वैल्यू अदि को एक्जिस्टेंस को ऑल से नियरली 36-7 communities को लाइमिनारिबा मयाम सिंग असिगी ओइबा हिस्टोरिकल वैल्यूज मयाम सिगी कनो से मसि पुथरा कांदा अखोइ मसिन से अंडरस्टैंडिंग अमरि तौजेबा वा टेररिज्म हाइबसे लैतमते मालियमदा अखोइ अखोइसु आइना पतांग से सरबला हाइनिंग से गवर्नमेंट से सम ताइसनबा अदगी गवर्नमेंट ना सोइरे दि खंगिनि मुजि सोइरिमनि सोइरे खंगागसु अखोइ इसासु अखोइ एस्टैब्लिश सिविलाइजेशन अमदा लाकपा साउथ एशिया की रिप्रेजेंट तौरबा अखोइगी निथौ हुंद्रा तो पालकपा एंड देन अखोइदा ट्रीटी मयाम ngसाइगी कनो जीरी ट्रीटी 1930 की लाइरेमनी 1762 की एंग्लो मणिपुर डिफेंस ट्रीटी लाइरिबा खोलिबा मयाम अखोइगी 34 की कबो बिलेगी हाइबदी अखोइजी इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल कनो बाउंड्री अमगी कनो अमदा लागा अखोइसे लाइबा पोनेबको अदना सी मयाम से येंजरकांदा अखोइ इसासु अमतंग रिव्यू खरदि तौजी सिनिदा आइना मिन तौनिंगिदा मानदि मीना सोइरे हाइरगा अखोइना सोम करिगुम्बा अखोइ मरकते लान बि यावरे एंटी सोशल से रियली अखोइ ग्रुप की मरकत नत्रगा अखोइ इसा नत्रगा इंडिविजुअल लेवल ग्रुप की लेवल अखोइ मालियम की ओरिबा से इवन कन भियना कन्वेंशन की जेनेवा कन्वेंशन की दलाइबा टेररिज्म डिफाइन तौरिबा सिगी मयाम टेररिज्म की कन डेफिनेशन से इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ अखोइ लैरेबको ICCP अगर इंटरनेशनल Convention on Civil and Political Rights को अखोइ लैरिदना से सिदेजु प्राम डिफाइन तौरिनेबा वुमेन चाइल्ड की मयाम से जेनोसाइड एक्ट 1948 अखोइ मयाम लैरिबा मयाम से डिफाइन तौ लैरिबसि हाइरब येंगाकांदा देन अदु मयाम दु लोइमक येंगुद्रे खल्लगसु मियोइबा अखोइगी इसादा याउजरिबा अदुम खंगिदना मियोइबा मसादा अफबा फतबा जि येंगाकांदा आइना तौरिबसे खतंग फबरा फतबरा खुनाइदा काइबरा काइदबरा नत्र आइना ngasi काइरगदि आइ खतंग कनो माहुबुदना तना खुनाइजि गी फ्यूचर से मांगदुनिको अदुता अखोइ मसेंगी मरकता मसे फतबनि को खानबा हाइबा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लाइबा तारे सिगी मेसेज जु आइ मरकखिदा अमुक आइना पिहौनिंगबगी वानी अखोइ इसा से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अंतंग तौबा अखोइगी मरकतगी आई इसादगी हौरकांदा आई ग्रुप नत्रगा कनागोइ ग्रुप मयाम सिंगसिना मालियमदा लैबा ह्यूमन राइट्स की स्टैंडर्ड को इवन 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 एंड हौजिकी डिसेंबर 10 यामन हाइबिरिबा ह्यूमन राइट्स डे जे हारिबा आर्टिकल 19 यावबा ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल राइट्स डे जे मसीदा डिफाइन तौरबनेबा ह्यूमन राइट्स जे व्हाट is human right, what are the rights of the human being as adu mayam tu khangminarakanda akhoi se angtang akhoi gi maraktagi su tasengna genocide activities yaubra natraga riot ki kanu intention kanu to yaubra natraga mapandagi globalization and communication na mapani ithin changa kanda akhoi se aigi state terrorize to bogi motive to yaubra gan haibana singba mayam singa si yengchala kanda at our best capacities ko थोकती थोई थोनी मणिपुर करी नसाई एंटी सोशल इलेमेंट थोकने बगी मरम सिंह कोजेस मयाम सिंह तो अयाम मणिपुर लोई फुलफिलिंग तौरे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अखोई सिम लैत्रे इकोनॉमिक डिप्राइवेशन अदुम लैरे अदगी ngसाई ड्रग एब्यूज को ngसाई
nisha sinaruri dim sana crime tawidana adagi adu trade ki kari acho akhoi da war on drug naina lairimni samaina magi causes si tawramni thori thone but government na magi lana lamjing budu akhoi loimak lalena haijine akhoi outright lale haijine ba in the meantime akhoi side gi ju maramdi government sum lala akhoi mutkadra haiba question layeba akhoi mutkadra government lale haiga akhoi government against ju akhoi ngang batabani akhoi na phajana institution element define tawdi institution element sahi ani makhai ahum dagi ma chang hinga lairiba sing makoi deal tawdi madudi kem haide akhoi hari ju kanada haina ju khangde karigum thoi me am sing sisu terrorism gi ek oraga di madu kutak ta madu warning pibagi mathok ta di terrorism maliam da terrorism hai ji kanantana yadi any ko aduna sigi oiba ek myam si yeng kanda sobla ai hanki point je particularly ai gi de su angtang yengjin minera akanda kadai bau ai khoi ne masinga thokpa yara ga tungi miron gi damok ta kari torom ya ga je si thamli ko okay za yam phajaba zagi wakalon thambi aduga khoi gi phiram kudi makta khoi government gi site gi natraga torba anti social keno gi activities ki thoglak na ba hiram adagi thoglak ko mayam piktan laire but adu ba koi go jana panbi gi self introspection koi na kamaina akoi gi site su kamaina prevent to boya habe su tung na zatpa dumak tangai fada braina thamjage ambi ki ba koi gi already mayam am laire anti social kano se activities mayam jeli sang se na mangai de su mayam lai adu bu self introspection gi thabak simasu yam dakar laibana masi se dum prevent tong na ba haitara koi site gi karmaina cooperate to boya habe se tentak na thambi oi wa kanuni tasengna akhoi anti social element natraga masi deal to ba habse laibak singi issue malem gi oina loi leiba ngatani aduga madu yanaba ngasai causes of akhoi coming out ko appearing out anti social elements to akhoi naina gre akhoi siden loi bak leibaduna ni laihel loi da baji government na tawgada bani once laigre khalaga di madugi kano khoi intervention khudakta intervention tawba ko ari early intervention jima yam thau tare yam luri di moina warning jum pira kanda mogi mathabak ti kari taw government na so far si anti social element henkal en haida di masigi prevention natraga early intervention gi kari paw laigrage ba koi Sima number 1 tahum ta aina haiba nati malem gi yanari ba formula ne ba akhoi academicians and intellectuals in naina biriba the yanari ba anti social elements sai causes mayam laigre natra economic deprivation bo ero drug abuse bo ero dagi magi oiba political instability mayam du causes mayam manipur loi leire khalaga di madugi oiba deal to matam da prevention and the immediate intervention gi pota kari tawurge sine ba the community kano engagement yauri ba da karam ba laiba kano sing anti social elements sing laiba sida karamba ethnic communities laiba sing kare hen involved to hai ta particularly those communities to the engaged or kan da madu communication to kan hari po to reduce to na ba kari action lo krage ba lo de da na to hum thok su to de aduni da aina thamningi je aduna ngasai gi hariba posi lakshin abagi da mukta khoi magi oiba effective awareness miyam da matam chana government gi side gi tawrakan da cc gi human rights gi standard po ro natraga anti social gi oiba pot miyam lero siga ji awareness khas pi ba khot pai thabak kari gumba intense masa ja kari gumba mat yaudi haibani da maram aduna akhoi yenga duise akhoi gi yamana so fazana thambigri baduni aikoi si adum 17 kano 55 ki matam da awa mayam ja koi takhai ga lak da koi si to phun sa takhai da koi hinga lak khrabani ba surbala ko ada 19 to 26 7 years devastation sahi tare khuntak ba ga na hai adu thina takhai ba da koi hinga lak khrabani 1991 da gi sahi yang khai ga mari yang khai taruk koi british ki makha lak ba da koi hinga lak khrabani ba koi si aduna Sigi 1940 ga 749 akoi ning fully ning tamjare 49 da akoi conscientiously merge tawgre anyway aludagi de akoi streamline ani la ingsa haibado masagi political noiba right to self determination gi oiba kanna di ideological kanna ma stream ma masal la aga sona kanda within the constitution of India gi kanna la ba ani je adida masagi ani maksida leijare khalaga su yamna maleng gi oba established acts rules and structures of negotiations is to more kamai tawgi legi Palestine Israel kamai
kamai tawi adagi then Kosovo kamai tawi adagi Yugoslavia gi leidana Russia tranga Mikhail Kovacs gi matam daga mini tawdana khotana satnabi adu tawraga ngasai structural negotiation si yamna ama respect tawna kanda ngasai adu gumai pokas ku chathadeba aduna makan kya gi ngasai gi nuai tabu thodong mayam akoina tar thui myam se aduna sigi marak sida aikoina ai surbala aina thamningi di aina uningi di atege sinati samai to 1950 49 khatang saida ningkha tamaga 1950 the constitution leijagi ba bharat kumba ama gi phigam sida moi gi leijari ba mi sing sina aikoi gi ba civilized lising mari manga ga lakpo sida yam jealousy leiroi na khalle ba hayo posi masi manipuri demolition theory amaga sasara abraga aina aise sum ure ba adui taraga di swaida aina akoi gi community kunthra ga taruk taret leiminari ba sai masi I mari gi leiminada yadra ba pot ama khangni sima patna family akoi gi sima khoi yamin ji sin da phuru kudimaki sin naw sing da aina kanam apin tawjeri ba maramdi ngasai gi isa jo num phauram gani amma natraga macit makai ta bagi wari ba pot mayam si ek lakha matam da lemhori ba macit na akoi mapumui ne hingba yabra sini da yada bane ba aduna ne akoi na swaida akoi sana jaw bune ga he hairam ba magi yam phajaba wai hai tare if say the government can't do if the politicians can't do let the people decide their destiny Government sung ngamdre khaladi praja adagi kan politician ngamdre khaladi miyam da chine dokro miyam da kan decision lohol sineba adu su malengi chatna angol lai aduna even 1949 da khoi annexation tawgi matam da plebiscite kind tawgi da bagi miyam tawgam thok malengi ai hai jing ji ai gi lanai kan na tan te malengi chatna kanglon da ahu lai bidani aduna ko 1990 ga thida national convention of manipur major issues ga na tawra kan Khadigi lari ha professor natraga phuru kuding maki oza horam oiro oza lantena oiro suna moilo yaur kanda ngasai gi kumna lo khangam yam yingel kanda masi forcefully masi kana togibani legality laiti na sengna adum kana convention targa le akoi hajen bana tiam si leiraga di madugi oiba ma kan line ma sa leiba tabane element ma hariba singse aduna Hojik akoi da lairen khalaga su hoji akoi na panelist sing da mot pinari se phare adugi site no thongam lai chere khalo 1950 dagi akoi constitution eki makha da India ma kha da la khalaga di constitution ki provision mayam do mata patana maintain tor kan da akoi gi oiba kano mayam do right mayam do adu phangdong ni sine ba halai se adu bum do phangdabagi waru wadu ne ba akoina kana min tawrise aduna sigi mayam gi yamna far sighted oidaba mayam si yeng kanda aina akon ba kana de hojiki hangi ba hang the point sat lak chala kanda I like to humbly go invite aina hojik kana hygiening is our intellectuals ko our academicians and particularly youths ko hojik live kan singse masi then CSOs concerned sidida seriously kan se angtang government gi potunga tanata ba haribi anti social elements si angtang kan define dominance habani da akoi self introspection je masi tahongdragadi kan laiba akoi bu adum nungsi bidraba research singjina ko Aryan Dravidian gi kano sinjina ko gi mongoloi ki kari gi sigi achauba wari me awan laigre adum kamoi gi racial discrimination gi kan posak mayam gi attitude lama ulaga manipuri demolition lama theory ji ama chatharak pa matam sida kalau wadu ji akoi isana isabu kalau furu kun tha tar tare le minari be jingi ka youth sing intellectuals sing academicians sing ko masi tang pul kanda akoi akoi decision nama lausi aduga adum haige manipur che kaiba yaba potnate najan hari duni akoi thaiba saje kap ka sa mahi ga ani je khaidong na baje kana na ngamge sini da saje adagi thaiba ising ji hydrogen oxygen ga sari ni hydrogen oxygen ga ani je khaidong na ngam ba kari power lege sini maliam ji da that is what manipur is sini ba adu khangmin na kanda adugi work to tongmina ji sini da adu singatang invite mina ji tawda di our different personalities of different levels na have to take roles ne
university lady, colleges lady, though teachers have to take roles, and then academicians, intellectuals, and CSOs, social workers, public leaders, nena lady, adugi sentiment na koi paujari je, akoi no authority na te, akoi solu azage, akoi yaminari jini dra, si tang sense of appreciation, sense of belongingness, sense of participation, hayo mayam se yenga kanda. Malam dia koi say sam phana hingoi dana aduna generation mayam ipai pun ngasi bo hinga sai lising manga gi puari thambiram ni koi gi furup mayam gi puari se koi thaminaram di ji thaminaram si haibo hum je thamakanda ai Okay, sir. Thank you so much, sir. Yam phazana uzan thambi Manipur apun ba Manipur ma dum lehensi hai gadi kari kuma macet am tada khaidok na ba yara roi da ba nghaktani apun ba do sagat pada loina makki role si loina mak tangai phadam ni duna khudung makki involvement si dakar oi heba wafam do zan yam phazaba wakalon thambi uzana ai aloi bagi se